may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Rumuarak ita kaluy lakay. Ay nawaw, sa di naman ang tipapanam kat bingbigat bakit? Mapanak iti tersena ni Nana Tanya. Hindi ka matan matatao dito balay. Kat nagluto ka din? Nalpasen, nagluto ak matan iti pangaldawam. Kita ta mga makadisturbo kay ti trabaho ni nanatan niya. In text kumatkit di kan kwa na ang mapanak ita iti ayan na lakay. No saan nga importante ti pagsaritaan nyo, di kan mapan. Ay, napatag ti pagsaritaan mi lakay. Ang mga no chismis mananday ta, ha? Nagadulakit nga ibagbagamon. Sige, inakon. Nasa pakamot nga imay, Jonah. Agtugaw ka pa ya, balasan ka. Agyaman ak nana. Kunak alas 12 nga umay ka. Ay, nasapak nga imay tap no makaaduta. Naurnong ti istoryaken ka. Ay, nawaw. Kano lang, idinaudi ang nag-istoryata dito'y tirsinak. Adumanen ti naurnong nana. Dahita, di maalalam iti kapapasyar mo, Jonah. Chismes. Isunsamot din ti mayaw-awid mo, no, tunggaladra papadam. Ha? Ay, saan mo ta nana? Agraman parikot ti sa bali a pamilya. Parikot mo matayin. Nadamag mo ka din tinapasamak kada Bruno kan girly, nana. Ti karubayaw. Wow, nana. Nagapada idi na minsan nga aldaw. Iso anagawid ni Bruno iti lugar da. Ay, dawaw. Ay, kasano ngay dagiti anak da? Kat adda ka ni girly, nana. Amo pa'y mamot nga miniti dayjay a girly. Kanaayon na nga ap-apaan nila kay na. Di nakatpakawan no anya man ti dida pag kinkinawatan. Anya ngayon ti plano mita, garli anak kao. Agtrabaho aksan tatang. Saan ka amapan itayan damrunaw? Iti anya kumapay lang agapu tatang. Di uray sana nga agpakpakita kada kami. Napudot man ti ulom anak kao. Ay, sino mo ti sana makaungat iti kastang ar-aramiden da dya tao, tatang. Nabisyo la unay. Maawatan ka, ngam isulat ta ti ama nagiti anak mo. Uray sana namang tud iti kwarta, no mapilpilit tumot laeng. Ano sa kunti agtrabaho, tatang. Kabailam ka day? Kabaula ka, tatang. Para kadagiti anak ko. Malano kasta ti plano, suportaran ka anak ka. Siya kaunti mga aware ka nagiti pukaw. Dumteng tumot siguro ti aldaw ang makaamires nila kay mau. Saan kun anam namaan na mapasamak pa'y day tatang. Di ka mapukawan itinamnama, garli anak. Makaamiris to ti asawa. Ay nawaw, dito kwarto lang gahim tayan mo, Diyo na ba kay? Shht! Agtal na ka pa'y manlakay. Apay ka day. Diyak mangag ti pagsarsaritaan da girly kan tatapuldo. Day, tapay lang ti pangpangrunam. Isumat lagayam, adi mo maangot ti ilutlutom anaksad. Naksat nga ibagbagamay. Di ilutlutom ngayon na po'y, naksatan. Di mo ka ni maangot. Last day to yun. Day, ti paglaingam bakit?
ti makibiyang iti parikot ti sabali a pamilya. Shh! Agtal na ka pa'y mantan ijak maawatan ti pagsarsaritaan da. Ay na, Jonah. Umunakan iti kusina. Ilutom matlaang tin sa ganak a karne. Sumaruno aktulatan inton madamdama. Ay nawaw, mangmangan ka gaya man kaloy lakay. Kunak ano nabsug ka ni tinangag mo a pagsarsaritaan ti karuba. Awan pa'y kunamot nga ayaban nak. Kasano kat busy ka? Uray inayaban naklat ta kumamat No mabisin ka, agtugaw ka nga rudan. Agtugaw ka, tamangan ka matin. Makapasurun ka mat. Awanan ti ado asao. Mangan kakit din, tapno damanan pigsam a makibiyang iti parikot ti sabali a pamilya. No makapagsao ka mat dita. Pudno mo, imbes at ti parikot ti pamilya tayo ti sulbaram. Saan mo, ta parikot ti sabali a tao ti mapan mo sipsiputan. Anya lakit din ti kasta bakit? At yan tigat-gata nga mamantika. Girly, balasang ka. Agyamanak na natanya. Mabalin ka day, ti agsalud-sud ka. Anya day tanana. Pundo ka day, day nadamag ka. Nagapa kayo ka daw kan lakay mo. Sino tinakadamagan nyo matitiday tanana? Ni Manjuna, akaaruba yaw. Ay nawaw, broadcaster talaga day dya tao. Ay, pasensya ka na, balasang ka. Kaya't kulaang nga maamuan. No, pudno ti warwaras na adabag. Pudno tinadamag yun, nana. Nagapa kami kanila kay ko. Iso nagawid ijay lugar da. Makaumamot ngamin. Tila ang bisyo na, titigtigidan na. Ay, kasano nga rudan, dagiti anak yaw. Ano saklatan ti agtrabaho para kadagiti anak ko, nana. Narigat mo't laang ti dumawat kan kuanan no daduma. Agungot lang arudan, awan pa'y maitid na. Naimbaga, tada ni paripul daw katulungam balasang kaw. Ay, unmot kit di anana. Dakala pagyamanak iti namarswa, takas dyan ni tatang. Nakasagana latta at tumulong kanya. Anya ti kunam kaloy lakay. Agpasentro ka inton bigat. Wan bakit? Mapan ko bisitahan ti anak ta. Kaimawag mo't kanyak idikalman. Wan ngam sabali na tamot adya makita tayo ti personal. Saan ka kanya sumurot? Saan pa'y? Inton maminsan to. Ay, wan gayam. Ada na patag-alakad ko italakay. Sa di manan. Itayan ni nanatan niya Di ka mat maumay ti kasta nga aramidam, Jonah. Agkakapsutak nga rod no saan ko ang makasarita ni nanatan niya lakay. Makamuka man langan. Awan mo't dengdenggam asao. Nay, si kamat ti masalaw ko dito'y kalsada, girle. Sa dinaw tinagapwam. Nay, sapay, adain bilok mat nga imot maw. Nagsapulak iti pagtrabahwak, mare. Nagsapol iti trabaho, no? Nagsapol iti barong asawa. Anya? Nagsina kayo kan Brunong asawam. Saan ka day? Why? Sa anak akas iti pampanunutom, mare. Amangan mat no, addan sa balem. Iso akas takalakakin ka ti makisina iti asawam. Ay, una yan ti kasta akapanunutam, mare Jonah. Trabaho ti kasapulak. Saan, alalaki? Oho, jackpot eh. Adaken ka dayta, no patsyam ti imbaga kwen no saan. Sika nga sa dino ti papanamare. Iti ka di manan ayan, ninanatan niya. Mapan mo manan imarites, tinangag mo, nagsaritaan mo ikan ni tatang, idagsapa. No siyak ti sika, pakawanam kidi nga minan nila kay mo, tapno agawi din. Talaga day ta akaruba, tatang.
Anyat na pasamak ay agarli anak. Ti adda siguro iti panunot day tao. Lalaki ti sapsapulag. Ay nawaw, saan ka maawatan? Ni Jonah akaro ba tayo atatang? Anya man ang tinaramid na dya tao, anak ka. Updated iti mapaspasamak iti biyag ko tatang. Di mo latan ikaskasaw. Di mo sayagan ti oras mo iti kakasta klase ti tao. Kunamlan asino nga mi nagsasao. Ipamay samkit iti atensyon mo kadag iti anak mo kan iti trabaho mo anak ka. Talagang adda iti kasta tao. Pakarikutan na ti problema ti sa balay a pamilya. Amom ka din hanatan niya. Nasalaw ko ni girly di ta kalsada itay. Kahit, Ti kunana kanya. Agap-apply iti trabaho na. ay ka, nasaya at ano kasta. Sa anak amamati kan kwa na nana. Ha? Apay mo't nga idyo na balasang ka. Lalaki-lakit di ti sapsapulan day jay nana. Ay, dawaw! Ay, amom nga raod! Madlaw mat. Ay, saan mo nga maunuan na ti plano na? Swadi kag sa iti kasta. Aguray ka man nana. Apay akas na ti pa nagsasaum ita. Ay, hindak nga bin magustuhan ti kasta nga raramidam. Ti mo biyag ti sa bali a tao, ti pakibibiyangam. Siya kaun, ti maumuma, makangkangag, you know? Ay, ibagam nga raw, no niya ti kayat mo amang ngagnana. Tay so ti istoryaag. Ay, saan andyo na? Awan ti makagapaw. Tapno problema ti parikot ti sa bali a pamilya. Agrumbata kon, diyo na ba kay? Sigurado ka kani, adi mo kaya ti sumurot? Eh, saanan? Adda ka matlakay. Kan naka-video call ko matan ti anak ta. Tibilin ko ha, di mo liplipatan. Wan, siyak ti makaam mo iti garden kan dingwan at arakan tayo lakay. Agsibog kan to. Awan mo tinaddo mga aramidam. Wan ko naklangaro din. Saan amasapol nga ulit-ulitam nga ibagbaga ta makarengreng. Sige, inak nga roda. Ay, mabitla ang lakay. Mano nga aldaw mo nga minan ijay? Diyak pa sigurado. Basta agawid ak tulatan ah. Sige, okay. Agan-anad ka nga rod lakay. Nay, si Kambo ti lumabas kalaw. Sa dino ti papanam. Agpasentro akman nanatan niya. Mapan ko man bisitahan ti anak mi. Ay wangag paisaw. Kumusta mo tin nga ini Isabel? Di na nga rod kaya ti agawid nana. Apay ka na. Kinapudno na, nagpas ngayon. Aday ti ayan ti antina ita. Aniya? Naitatipudno na na. Naimbag kumaano ibagan ano asino ti ama ti anak na. Ay, abang gamot no, kaiskwilaan na mo laang baraw. Day tati di mi amo ta di na matibagana na. Ay sus, mabutang siguro. Day ta nga ron. Ti ijak pa'y kayat. Kasla okay lang kaninanang na. Ay, adagayam ti parikot yaw. Ngam ti pailaang parikot ti sa bali a pamilya ti pakibibiyangan ni Jonah. Saan nakadyan na dakamat ka na kayo tinapasama kita anak mi, nana? Ay saan, baraw? Tati mo parikot da Bruno kun girlay nga gasawa ti sang kaibagana. Tunggalumay dito'y tersina. Ne, nagawid ka magaya man kaloy lakay. Kasangsangbat ko lang. Kat, kumusta nga iti anak ta? Salsalod-sudan na ka nga ron. Apay ka now? Anak ko mapay. Kailiw na ka ah. Kan aging gaita. Di na kayat nga ibagan no asino. Kan tagaano ti ama ti anak na. Talaga anatang. Kan na talaga ti ulo day dya tao. Awan am mo na. Iso anarigat na masolbar ti parikot tayo takas takamot bakit. Pasol ko pa'y gayam ita. Baliktad kamot ngamin.
no parikot ti sabali a pamilya, pakibiyangam. Ngam no parikot ti pamilya tayo, awan pa ti kunam at tumulong ka, tapno masulbar ko ma. Saan ka mo tabulsag, tapno di mo makita, bakit? Apay kasta tilang Juna. Saan mo ito na maidrawing? Ay, masurunak iti asawak na Natanya. Ay nawaw, kasangsangput na lang. Nagapa kayo na dagaws. Kasanumat nga men, kunamlan asino akalalaingan. Tapay, inungtan na kakaday. Baliktadak ka no, taparikot ti sabali a pamilya ti pakibibiyanga. Puno mo piman, tinaisawang nila kay Mau, Juna. Ay nawaw, basol ko nga rod. Naistorya kanyak nila kay Mau, tinapasama kiti anak yaw. Ay, ada mo gayang parikot yaw. Isuki di kumaati sulbarin yaw. Sana ti parikaw, ti sabali a tao, ti mapan mo problemahan, Juna. Unay kan kaloy. Oh, anya man ang tibasol ko, Jonah. Asino tinangibagaken ka nga istoryaam kanina Natanya ti parikot ti pamilya tayo, ah? Kunak ano na dakamat mon kan ko ana. Anya, talaga di kag pampanunot. Ita, mabain ka amaamuan na iti kalugaran tayo, nga da parikot tayo. Ibain mo day jay, ngam day ta aramid mo aman nakibiyang, di ka mabain. Anya, No problema ti daduma a pamilya. Nagado kanumat nga ibagbagam. Ngam no parikot amis mo ti pamilya tayo. Awan mo't maramidam. Ay na, awan mon bakal. Anya ti ko na mitayain, girli anak ka. Ti anak ti kaaruba tayo, tatang. Anya't napasama kita anak ti kaaruba tayo. Nagpasngay ka naman, tantang. Ni Isabel nga anak da Jonah kan kalawi. Wintang, isumat tinadamag ko. Tagaano kanu nga iti asawa na. Day tati saan tayo nga amo, tatang. Saan nakanumot ngamin nga ibaga, no asino ti ama, ti anak na. Ay nawaw, ang mga nagbutingan jay ubay nga anak ka. Nalabi ta kas tatang. Oh, makitam na ita. At nagayang parikot da Jonah. Ngam apay at ti parikot siya pa lang iti asawam ti pakibibiyangan na. Ugali na siguro ti kas jay tatang. Isua, tinakababain ni ti kas tang aramiden na. oh, apay akas tati panangkitam kanyak si kagerle. Masya naklaan ken ka, Jonah. Iti anya kumaaga po, ah? Kas jay mo't gayam ti kasasaad ti anak yo. Ay awanan ti bibiyang mo, may papaniti day tabanag. Ngam, no parikot ti pamilyak, ti pakibiyangam, okay laang? Ay nawaw, Amom, Jonah, sana nasaya at ti kasta nga aramid mo. Ken, correction laang, Nabisyo laang nila kay ko. Iso akas jay, tinapasamak kada kami. Saan ka mutun nga ubing? Tapno saan mo ang maawatan dayta? ah, Saan at ibiyag ko ti mapan mo siputan, mare. Agpanunot ka kitdi iti wagas, no kasano ang masulbar mo ti parikot ti pamilyayo. Oh, naawatam ka de, mare. Ay nawaw! Ipamaysam ti atensyon mo iti pamilyam. No adda parikutyo, isu ti sulbarem. Saan a pamilya ti sabali a tao ti mapanmusip siputan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.
agyaman kami, itin kay panang tarabay.